Assalamu alaikum. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары жана мал чарба сүйүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? 6-июль 2024 туугандар, Бишкек шаары пригородный мал базарга келдик. Мал сүйүүчүлөр бар болгон болсо, бизден алыстабай көрүп туруңуздар. Эгер каналга каттал элек болсоңуздар, оң тарапта подписаться кнопканы басып каналга катталганды унутпаңыздар. Бул жерде койлордун баасын билебиз, чөптүн баасын билебиз, жылкы, бода мал. Кыскасы каналдан алыстабаңыз. Анда эмесе баштадык туугандар. Күнгө ишенбе. 11ге? Коз экен да. 9000 берип атат байкем. 11.000 берем дейт. 9000 бербейм дейт. Жакшы. Базар. Ассаламу алейкум. Байке, козулуңуз канча? 15. Айы канча айы? Январский. Жакшы, рахмат. 15 миң. Багалаң. Сойгонго жарайт да? Семиз экен. Соода болду? Канча чыкты? 12,5. 12,5га берилбек. Жакшы, рахмат. Канчадан байке койлоруңуздун бааларын айтып коңуз мага? 13ден? Бар элеби? Бар эле 13.000ден экен байке. 13.000ден. Коз кочкорлор экен 13.000ден туугандар. Алдыма карап кете беребиз, достор. Эчки канча экен байке? Эчки улактар менен. 10 байке. Улактар канчадан? Канчадан? 422 миң сом. Не порода булар? Биталбы? Нубийский менен битал, Эркек ургачы? Бир эркек, калган ургачы, Бул эчки канча дейсиң? 10 миң сом. Саамбы? 10 берем. Саам эчки. Жош. Tek kol tuğan bulgan. Kança surap atасыз? 12. Koy eкен, 12 миң сом сурап. Soda oldu bayke? Kança surады? Аркыл. Жакшы. Эчки. Сагын эчки канча аксакал? 35 миң. 4 литр sütü var, 35 миң. Kança берип атасыз байке? 9. 9 миң берип атат койго. Байкен бербейм деп атат. Канчага болсо бересен байке? Коюңуз. Buyurganı. Буйруган. Bunçaga vereyim. Buyurganı. Yok, taza var. Yok, arıp kokutma. Ötün var. Таза кой дейт, ден соолугу. 9000ге бербей атат. Козулар канчадан тууган? Ассаламу алейкум. 8'den de adam. 8ден? Ургачыларбы? Urgaçılar. 8000ден, 8000ден сурап атат. 8000ден. Ушулар бүгүн соода болду байке? 9 dedi bunu. Бул 9. Бул сиз канча сурап атасыз? Ben gücümü söyleyeyim. Я. Gücüm. Үчөөнү канчага? 8'den. 8ден? 8ден дейт. Так, алдыны карап кете беребиз, достор. Кочкор канча тууган? Канча тиш? Kozu. Козу? Тиш буз элекпи? Козу. 35 миң. Не порода бул? Арашан. 35 миң арашан дейт. Достор, мынакей сүт багытында эчкилер көп экен. Кээ бир туугандар эчкилерди тарт деп сурайт. Кээ бирөөсүз эчкини эмне кыласың кой тарт дейт. Көпчүлүк. Ассаламу алейкум байке, кандайсыз? Канчадан болот сүт саган эчкилер? 40 миң эми улагы менен. Бул 35. Литр канча литрден берет байке? 3 литр ашык берет. No 3 литр берет, 3 литр ашыкча берет экен. Булчу? Бул деле 3 литр берет, кеч деди. Номер айтасызбы YouTubeга байке? Жок, 35-40, Содаңыз болсун. Номер айтылбайт экен, козулар кандай болот, соода болот. Жакшы. Сурап көрөбүз. Эти. Бирөөнү 25ге берем деп. Аларман 20 миң берип атат.
Qanchadan so'rab otasiz bularni? 20dan? Uchoni? 60 lira oldu. Uchoni 60 so'rab otadi. Uchoni qancha berib otasiz, tug'an? 55. Ha, yaxshi, mana. 55 ming berib otadi. Uchoni 60 ming so'm so'rab otadi. Qo'zlar ekan. Qanchaga? 19'dan ver onu. 19'dan beri alaverdik. Qancha oylik bular? 3 ay. 3 oyliklar ekan. Yaxshi qo'zlar ekan, biroq. 19 mingdan alaver deydi. Qarjaqa o'tamiz. Qo'zlar qancha tug'an? Ba'lari. Ya. 12 ming berma. 12 ming so'mdan. Qo'z tart deganlar ko'p bo'ldi o'tgan ku bozor. Assalomu alaykum aka. Mayda qo'zlar qanchadan bo'ladi? 8dan so'rab otaman. Erkek urg'achi? 3 urg'achi. 2 urg'achi, 3 erkek, 6 baş. 8 mingdan ne? Qancha oyliklar bular? 2 oylik. 2 oyliklar 8 mingdan so'rab otadi ekan. Aha, yaxshi. So'radivana bozor aka? Qanchaga chiqdi? 6,5 7 beradi. 6,5 ming, 7 ming. Nechini chiqibdi bundan qo'zlar. Yaxshi aka, sog'ligingiz bersin. Assalomu alaykum. Qo'chqor sizniki? Qancha bunun bahsi? Ya, 40 ming. 40 ming qo'chqor. Tish buzganmi? Tish buzganmi? 4 tish ekan. Qo'chqor emas, 4 tish ekan. 40 ming so'm so'radi. Bular qanchadan? Aka, assalomu alaykum. Ba'larni aytmoqchi. Bardigi. Bu Meronos 16. Bular 12dan. Bular 12dan, bular 13dan. Bular qo'zlar ekan, ha? 13dan, 12dan, 16dan. Ha, cho'ng. Semiz ekan. Semiz. Yaxshi. Shunday, so'yish deydi. Shunday ekan, ba'lar. Ha, yaxshi bu yerda bir qo'chqor turadi. Birinchi. Qaysini? Qo'chqormi bu? Qo'chqor. Assalomu alaykum aka. Ne paroda bu? Paroda zemne aka? Arashan. Tishi qancha tishi? Jashi. 4 tish emisaydi? Qancha so'rab otasiz aka? 100? 100 ming so'm so'rab. Siz qancha berib otasiz? 53 verdim. Toshna? Mana 53 ming berdi tug'anlar akam. 53 mingga beryapti. Bo'yi qancha chiqadi aka? Boy 1. Biri? Nomer yozib. Hozir 53 mingga berib aytadi. Qanchaga olsa verasiz aka? Verasiz? Bas chiqsa verasiz. Nomer ayting sanda YouTube'ga. Sen de bloger qatori aytchi, qancha qo'shaylik? 53 ga alış bo'ladi aka. Aytib ber. Alış. Nomerni Bilmasam. nomer. Nomerni aytavering. 0553 0553 227 227 shu qo'chqorni esini. Dollardan bor urug'tuqa çalışadi. Ha, urug'tuqa deydi. 53 mingga berib aytsa qanchaga berar ekan ham bilmayman. Vermey atsa. Mana. Berib aytishadi. Kishine qo'shib bermaysizmi kishine? Tag'i. Mayli. Asqi. Qancha qo'shish kerak? Azmat. Aytыңыз мына ruhsun eldim bardı. 53 ga yo'q deb otasiz. Qanchasan bayga? Ya. Gel bu kadar to'lab qo'y. 15 deydi. Bu qanın masını 15 qo'shsozingda deydi. Qusunda otasın. Shu aka. Shu aka so'radi. Bozor qanday negizi aka bozor? Zaten seninki. O'rta. Ha. Endi bunda 53 verdim bugün aldılar verdim. aldı. Ha, 53 ming berdim deydi. Urug'tuqa ham bu jaraydi-da. Urug'tuqa kakras deydi. Biroq shirokey ekanda bu. Bu liniyasi bormi negizi? Berevgi men özüm turib. Mana kunga chaqilish qanday bo'ladi? Tug'anda. Mana ushul bayka 53 ming berib atadi. Bayka Verdim 53 vermez. 53 mingga berib atadi. Qanchaga bo'lsa berasiz bunday? Aytib ko'rishdi. O'yingiz 70 bo'lsa, mana o'yim 70 bo'lsa beraman deydi. Yok bugünkü pazarını aldım verdim. Aqlayman baykalar, savdangizlar bo'lsin. Ikkovingizlar kelishsangizlar buyursa nasib qilsin baringizga. Mana shunday. Pazar. Mana tug'anlar hozir bozorni nesin bozorda qaragan kishilarga yo'liqib qoldik. Bayog'i burunqi videolarimizda gireverishlarga o'rischa yozib qo'ygan bo'ldi. Eski aldık deydi, qirg'izcha yozamiz deydi. Bayog'i kirsir, kires deb yozilgan-da. Aldini qarab ketaverasanda. Shuni qirg'izcha qilamiz deydi. Qashqani. Qo'ziki.
1,5 ming deydi. Qancha ekan bu negiz bas? Bas qancha ekan? 11,5. Siz berib atasizmi? Ya bak. 11,5 deb aytadi, siz berelaksiz-da? Yarım deb atam men, 12,5. Ha, 12,5 ming deb. 12,5 mingga deydi. Qo'zlar. Assalomu alaykum aka. Qanchadan bag'lari? Qo'zlar 17 ming. Ular qo'zlarmi, tish buzganmi? Yemik tish buzat 17 mingdan, ha? Suradi u bozor bugun? Realni so'raganlar yo'qmi? 15dan? 15dan berilgan yo'q ekan bular. To'g'anlar. 15dan berilibdi. Yaxshi. Bu yoqda qo'zlarni ko'raylik. Assalomu alaykum aka. Qo'zlaringiz qanchadan? 15dan. Qancha oylik bular? 5-6 oylik. 15dan. Qo'y qancha tug'an? 18 ming so'm qo'y. 18 ming so'm so'ratam deydi. Naqda echki dag'i saniyachilar ko'p ekan prigradniyda. Tug'an assalomu alaykum. Echki ulog'i bilan qanchadan bo'ladi? Sani 35 ming. 35 ming. Uloqlari egiz-a? 3. Biroz erkek, biroz urg'ach. Qancha litr sut beradi ham bu? 2 litr süt verir. 2 litr sut beradi ekan. Qancha so'ratam dedingiz? 15? 35. Ha, 35 kechirasizlar, 35 ming. Yaxshi. Nomer aytasizmi YouTube'ga? Videoda borib sotilib turgan? Ya. Uyda bir satın var. Ha, shunday. 35 ming. Savdo bo'lgan yo'qmi bugun? Bo'ldimi? Bolalarga? Aha, yaxshi. Qo'zlar qanchadan? 15dan erkakmi ekotek? Biri erkek, biri qo'chqor, biri eshak. Bu qo'chqor arqa shishakmi? Shishakdan bichmalmi? Ha, bichmal. Qanchadan so'radim deshin? 15 dan. 15 mingdan ekoni. Savdo bo'ldimi? 13 dan, ha? 13 mingdan so'rabdir, beribdi. 13 mingdan. So'rabdir, beribdi tuganlar. Do'stlar, hozir har joqda bir ikki qo'chqor turibdi, o'shani ko'rgazib qo'yaylik. Bu yo'lning ikki chekkasida sotishyapti. Assalomu alaykum aka. Sizniki aka otang? Ular arashanmi? Aralashmi? Qanchadan so'radasiz? 30'dan net surat. 30 mingdan so'rayotasiz. Gemi var. Tishlari qanday? İki tishlar. 30 mingdan so'rayotadi. Gemi var. Bozor savdo qildi bu aka? Ekoni 54 ming. 58 berse berem, 54 mingga berilibdi mana do'stlar. Bu emden liniyasi qaysi qo'chqorlarning urug' emesi barmi liniyasi? Ani bilmaysiz. Ha, bunday ekan, bilmaydi ekan to'g'an. Uyda da barmi sotilib turgan aka? YouTube'ga nomer aytasizmi? İki qo'chqor ekan. 10 baş var mı? Ha, uyda 10 baş qo'chqorlar var ekan, shundaymi? Şunda aynen paroda var, araşan var. Ana arasan paroda da var deydi tuğanda. Nomerini soray. Aytayınız nomerinizde. 0503 95 95 00 00 33. 33 33 mına. Şu nomerlerge baylanışsanızlar bu tuğandar. Qaysil жақта turasız bayke bazardan keyin? Akçol'da gene. Aqjol? Razdolni, Aqjol. Ошол жақта турат ekan. Meyli sodаңыз болсын. Tuğandar aldığını qarab kete beremiz. Jön görüp koybay, videoga like basıp görsöңүздөр tuğandar. Assalamu alaykum. Qo'zlar qanchadan bular? 10 10 ming so'mdan, ha? 10 ming so'mdan qo'zlar. Nega dong var mı? Ha? Yaman görüm demin Moskvada. Pastan gördüm. Ha? Moskvadanmı? Ha, yaxshi kelib qoldingizmi? Bir yıl gördüm seni. Ha, yaxshi. Kurs ko'rdingizmi? Kunlar çıkmay kalanın qarab payda oldun ha seni. Yo'q, ardayım ile chiqamiz bayka. Yaxşı sen yaxşı tartasın. Allah razı olsun. Bular 10'dan dediniz ya bayka? 10'dan mı 6? Ha, 5. Bular sizniki mi? Bular 9'dan deydi. Ne, men de tartma Moskva dostlarım gördüm. Selamun aleyküm Moskvada dostlar. Ha, Moskvada dostlarga salam aytadi bayka. Bular 6,5 mingdan, ha? Bular kichkina maydaraqtar ekan, ha? Ha, yaxshi bayka. Bunlar soyishqa. Bular qancha oyliqlar negizi bular? 4 ay, 3 ay. 3,5 ay, 5. Короче, 3,5 aydan 5 ayga sen ekan-da. Nomer aytasizmi YouTube'ga? Agar uyda dag'i bo'lsa sotasizmi degan oyda aytib atadi. So'rab atadi. Shul yerdan, ha? Mayli.
Şu bazardan ele satam deyip tuğanda. Gitmese çok olan. Aa erten ha? Soqil qalib chiqamiz dedi. Nima ekan? Qara ko'rsatma sen aya ko'raman. Ha, yaxshi bayka. Aytangda ko'ram. Allah razı olsun. Patpisan bo'lasizmi? Bo'ldi, bo'lganmi? Bormi? Mayli. Maylingiz bayka. Pastan qo'ldan. Aha, rahmat. Mana bu yerda qo'chqorlarning cho'nglari turadi qo'chirkim. Kimniki kim bular? Assalomu alaykum. Kimda bu qo'chqorlar? Ya. Tug'an. Kimniki bular? Esi yo'q. Bu yerda. Esi yo'q ekan, biroq yaxshi qo'chqorlar ekan. Qo'zg'ochqorlar. Assalomu alaykum. Qo'zg'ochqorlar bag'alarini aytib qo'yingiz. 13,5 mingdan, ne? Qancha oylik ham bu tug'an? 7-8 oylik. 13,5 ming so'm. Jindari olingan, yaxshi, yetidili yaxshigina. Buni dalsha baylab baqsa bo'ladi bo'sh kerak. Soda bo'ldi? Aka. Qanchagacha soda bo'ldi? 11? 11dan berib berdingizmi? Quruq, ha? Quruq 12dan berasiz. Quruq bo'lsa 12dan beraman deydi. 11 jarımgacha ham bo'ldi u. 11 jarımgacha soda bo'lib turmi? Onda. Baykan tandab atadi. 13dan. 11dan bermayman deydi. 13dan beraman deydi. Ikkovini. Bu qo'chqorlar seniki-mi? Qanchadan so'rab o'tasiz ana uni? 40. Tishlari qanday, yoshlari? Bunqa eki, bunqa 6 tish. No 4 tish, no 2 tish, no 4 tish. Balari 40 tane. 40 mingdan so'rayaptir. Cho'ng qo'chqor. 40 mingdan deydi. Yosh balalar ekan. Cho'ng ishi yo'q, vatang yo'q bu. Ya. Ha, tam mashinaga ketdi deydi, mayli. Nomerini so'rab berayin degan. Ma'qul. Mayli, sodang bo'lsin. Bak, hozir Sen arqangga qo'y qancha ekan? Qo'yni ko'raylik. Assalomu alaykum bayka. Qo'y qancha qo'y? Qo'y 40 mi? Afganmi bu? yo'q. Ne parada Arashan? Arashan 40 ming. Qancha tish bayka? 8 tish. 8? 40 ming so'm, 8 tish. Bazar savdo qildi, so'radi. So'radi bazar qanchaga chiqdi? 30? 40 ber qancha buni? 40 da 30 mingga berib. 30 mingga berib. Mana. Otuz beş mingga qo'sh deydi. Yigirma 8 ming beryapti. 28 mingga bo'lmaydi deydi. 30'ning üstünde bitiyor ha? Aşında. Ha? 30'ning üstünde bitadi ekan. Ha. Ish etpayli. Savdolarni bersin. No, qo'chqor kimniki ekan ya? Tug'an. Qo'chqor kimniki? Bahasini aytib qo'yasizmi? 35 qancha tish? Yem buzdi. 2 tish yem buzdi 35 ming. Uyda da bormi tug'an qo'chqorlar? Nomer aytasizmi YouTube'ga? Yo'q, ma'qul. Bunaki 35. Savdo oldu? 30 oldu. 30 mingga bo'libdi shu qo'chqor. 8 tishni ko'rganda sразу ko'raverdim. Bu qancha tish? 8 tish ekan. 8 tish. Tishlari cho'ng-cho'ng ko'raverdim. Alarmandar 2-3 adam kelib o'sha ko'ryapti. Bir bayka 28 ming berdi bu bayka. 28 ga bo'lmaydi. 30'ning üstünde dedi. Shunday bozor qiziq bo'ladi shunday. Oldin qarab ketaveramiz tug'anlar. Tug'anlar bu yerda qo'ylar bor ekan. Cho'ng-cho'ng yaxshi qo'ylar ekan. Bayka sizniki bular? Assalomu alaykum. Qanchadan so'rayapsiz? 25 topamiz. 25. Qancha tishdir bular? 4-6. 4-6. 25 dan so'rayapti. Siz bayka qancha beryapsiz bayka alarman? 20 beryapti. 20 beryapti-a? Yaxshi qo'ylar ekan negiz, biroq. 20 mingdan. 20 mingdan berib aytasizmi bayka? Qanchadan bo'lsa berayin degan o'y bor. 23'ten. 23 a? 23 dan 23. bo'lsa beraman deydi. Alarman ko'p tug'anlar. Hozir shular shunday qo'ylardan olib, qo'chqor yaxshi qo'chqor qo'ysangizlar, yaxshi qo'zlar tushadi. Larinda. Shunday. O bismillah, oldin qarab ketaveramiz biz.
Мына туугандар жанакы айтып аткан ушуну орусча жазып койгонда, мисалы лошадь 1 голов 55 сом, крес телята 1 голов 55 деп жазылып турат. Өткөн базарларда туугандар сурагыңыздар эле кыргызча кылгыла деп. Азыр мен администраторлорго жолуктум, байкелерге. Эмкилерди кыргызча жазабыз деп айтышты. Көрөбүз. Союш койлор бар экен, толтура козулар, койлор, союш. Ассаламу алейкум. Союшпу бары? Канчадан канчага чейин айтып койсузбу? 10 миңден 15 миң сомго чейин экен. Мындай күндөрдө деле ушул жерде турасызбы пригородныйда? Бей базарда эле. Мына башка күндөрдө деле ушул жерде турат экен, союшка. Келип алсаңыздар болот. Пригородный мал базарына. Аркы корода сиздикиби чоңдор? Алар канчадан чоңдор? Чоңдорун өзүнчө бөлүп койтур, 15тен 20га чейин дейт. Союшка. Туугандар, эгер кимде ким ушундай союш издеп жүргөн болсо, байке номерин айтып атат. 706 50 50 60. Ушул номерге байлансаңыздар болот. Ар дайым ушул жерде бирок, ар дайым ушу пригородный мал базарда турат. Содаңыз болсун. Анда кочкорлор бар экен тиерде, анан дагы эмне алдыбыздан чыкса көргөзүп бере беребиз туугандар. Кочкор. Азыр сезон. Уруктукка. Ассаламу алейкум байке. Кимдики бул? Тияктыкыбы? Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз? 70. Бул эмне линия байке? Аюпский линия. Тиши канча? 4 тиш сайды дейт жаңы. 70 миң сурап атат. Арт жагынан көргөзүп берейин да. Буйруктарын. 70 миң. Эгер кимде ким ушундай кочкорлор бар болгон болсо, биздин канал аркылуу сатсаңыздар болот. Биздин номер 0707 388 350 WhatsApp. Козулар канчада козулар? 16 миң круг. Булар деле арашамбы? Полкровка. Номер айтасызбы байке кочкорго? 0755 мо кочкордун ээси. 29 39 39 29 39 39 мына ушул кочкордун ээсине байлансаңыздар болот. Базардан кийин каякта турасыз? Нижний Чүй. Булар бүгүн соода болдубу байке ушулар? 14,5 миңден болду. Ушул номерге байланышып козулардан дагы суразаңыздар болот экен. Баасы келишсе аласыздар. Жакшы. Узун экен. Ушул короодо турат. Мейли байке, соодаңызды берсин. Мал азыраак негизи. Бул канча болду меронос байке? Я. Канча болду? Билбейм дейт. Койлор. Кимдики бул койлор? Байке, сиздикиби? Койлорбу булар? Канчадан сурап атасыз? 25 2 tiş 4 tiş 25 Narkı 4 tiş 25 2 tiş. Bular 23 mingden сурап атат экен байке. Козуларчы, авган козулар. Авган 22ден сурап атам. Ургачысы жанында каштаныбыз бер. О, эркек экен, кочкор экен, э? Тиги ургачы. Таза авганды канчага сурап атасыз козуну? 22ге. Номер айтасызбы байке? YouTube'га. 0778 16 85 41 э? 41. Şu номерлерге байланышып сурап алсаңыздар болот. Түшүп бересизби байке бираз? Түшүп берем. Кайсыл жакта турасыз базардан кийин? Дордойдо. Дордойдо экен туугандар, мына. О, эки кой да жакшы экен, э? Şu номерлерге байланышсаңыздар болот. Соодаңыз болсун байке. Бу жерде майда козулар турат. Ээсинен сурап көрөбүз. Кандай, канчадан, канча айлык ээси маалымат берсе айтабыз. Байке, ассаламу алейкум. Сиздикиби? Кимдики? Кеттиби? Канчадан кетти сурап албасыз? 10.500. Булар канча айлык козулар экен байке? 3 aylık kozlar. 3 ай, 3-4 ай. Эркек ургач аралашып кетиптир да? Yok erkek var. Бар эркекпи? Баары кочкорлор экен, э? 10.500'тен кетиптир мына. Ушундай козу сатам деген бир туугандар болсо салыштыра бересиздер. 10.500'тен круг кетиптир. Канча баш кетти деди? 38 баш. Макул, рахмат байке. 38 баш кетиптир.
Bazar. Koy bazar. Жүрөбүз, азыр жылкы базарга өтөбүз туугандар. Каналдан алыстабаңыздар. Подписаны басыңыздар. Ошондо биз киргизип аткан видеолорду өз убагында көрүп турасыздар. Бул козулар канчадан болду? Туган козулар канчадан болот? Баасын айтып коесузбу? 12ден. Канча айлыктар булар? 5-6 айлык. 12ден. 12ден. Жанагылар 10.500'den кеткен. Булар 12ден сурайт. Ортодо баа келишсе сатылат. Мақта чоң уруктук кочкорлор бар экен, ээси сурап көрөлү кимдики экен. Тугандар кочкорлор сатып алынды дейт. Бирок билбейм канчадан кетти. Ээси жок экен, ушул жерге байлап кеткен. Бир болсо ушу аксыга кетти ушуларчы. Ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Кочкорлорду көргөзүп коелу. Канчадан кочкор? 30 миң. А? 40 миң. Канча жаш? Сколько лет? 1,5. 1,5 жаш. 40 миң. Буларчы? 30 миң сом. О, мериносчу? 15 миң сом экен. Ушу менен видеону аяктайбыз туугандар. Сак саламатта туруңуздар. Эгер козу кочкор, козу, кой, арашан сата турган болсоңуздар, биздин канал аркылуу сатсаңыздар болот. Мына бул жерде дагы кочкорлор бар экен. Бар 2 тише. Бар 2 тиштен экен, достор. Канча баш байке? Ассаламу алейкум. 17 баш. 17 баш. Булардын кандай линиялары барбы же кандай бул? Породасы кандай? Bizde de yaş gezinde Алгасы? Жашында алып баккан экен. Булар азыр уруктукка койсо, куутка бул жарайбы? Жарайт, э? Мынакей. 2 тиштердер булар, э? Мынакей 2 тиштер. Жакын баазын айтпайсызбы? Жакын. Канчадан болсо бересиз? Бирден канчадан бересиз? Оптомго канчадан бересиз? Otom ile satalım. Оптом эле, э? Бирден сатпайсыз? Канча баш дедиңиз? 17 баш. Канчадан бересиз? Каштан экен бул, э? Geliştiriyle verir bu aslında. Айтыңчы? Баазын. Айтып бербейсизби? Biz at vereyiz ha. Жо, баасы канча дедиңиз өзү? 25. 25, э? 25тен түшүрүп берет экен тууганда кыскасы мына. Номериңизди айтыңыз? 0777 0777 78 78 50 25. 50-25. Аркадасыздыкыбы? Аркоро. Ал Çoğalmış. башка? Кайсыл жакта турасыз базардан кийин? Pazardan gün Dordoy tarafta. Тордой тарапта экен туугандар мына. Каразы бар экен, каштан бар экен. Мейли байке содаңыз болсун. Мондай коричневыйлар бар экен. Чалып байланышып сурай берсеңиздер болот. 2 тиш кочкорлор экен баардык. Мына туугандар, мына бул жерде 25тен сатылыптыр. Эси жок экен сурайын десем 25тен кетти деди. Линияларын айтыңыз. Линия жокму? Линия жок, мындай эле, э? 4 тиштер. 4 тиштер мынакей. Баасы канчадан? 40 миңден. 40 миңден үчөө тең. Мына үчөө тең 40 миңден. Круговой. 40 миңден сурап атат. Бойлорун, кулактарын ченегесизби? Ой, кечиресиз. Я. Yok Ченелбеген, э? 8 ay baylandı. 8 ай байланды. Уруктукка жарайбы? Evet. Уруктукка жарайт. 8 ай байланды. Номер айтасызбы, телефон? Yok. YouTube'da айтпайсыз, э? Макуланды. YouTube'da номер айтылбайт экен, достор. Сурап, номерин сурап берейин десем, айтпайм деди. Так, бул жактачы. Ассаламу алейкум байке. Кочкорлор кимге карайт? Ар жакта экен. Бул жерде да кочкорлор турат. Жакында кочкор сезон, бекитип койгон турбайбы биякта байке. Өзүбүздүн байке башка бул. Акчаны санап атат. Ертең Токмок мал базарда болот бул байке ар дайым. Сонун кочкорлор бар экен. Devat hayke çoğultu otazım. Сурап көрөбүз. Ассаламу алейкум байке. Кандайсыз? Сиздеріңіз жақсы ғой? Қошқырлар қаншадан сурап атасыз? Ар кандай бааларын айтып койбойсузбу? Çoğunu Nurbay ekeni Çoğuna? olup ketdi go. ben de akşam olur şunda. Чоңдорун олар окшойт. Чоңу канча чоңу? 40 bin. 40 миң. Кичинесичи, эң кичинеси? 25 миң. Эң кичинеси.
40 ming, 25 mingden 40 mingge чейин. Qana. Şunu görsötsеңiz, siz boş oyatpaysızbı? Tartalı. Bul kança bul? 40 mı? 40. Kança tiş yemiş ol? 2 tiş mi? Çoğun eken. 2 tiş eken. 40 ming. Liniyası var mı? Bu baykem alıp satat. Nomerini berey bilbeyim. Sırap görelçi. Ne olacak şiken o? Nomer aytasın mı nomer? 73 milyon. Ha 0773 52 65 20. Baykem o Жаллабат жаққа bir başlı kançadan alıp gidet bilesiz mi? Ақсығалы сурап атышат да елдер. Ар кандай кетип аткан. 1000ден кеткени бар. 1000 сомдон. 500-600 сомдон кеткени бар экен. Көбүрөөк jutaymasang, мындай болот да, жөн болот. А бирде экиден кымбатыраак кетип атат. Эң паталык 1000ден экен да. Жакшы. 1000ден чоң-чоңдор, э? Мына туугандар ушундай болду. 1000 сомдон көп баш жүктейм десеңиздер 500-600дөн кетет экен. Жалалбатка, Аксыга. Оптом 14төн берем дейт байке. Козулар экен. 15 бербейтам брат. 15 жарымга бербейтам. Назмидан просто оптом бербейм. Булар канча айлык тууган? Я. Канча айлыктар? 4 айдан өтүп калды. 4 айдан өтүп калды дейт. Жакшы козулар экен. Уже 4 айдан көчтүк. 4 айдан бөлүш керек дейт. Сизде ар дайым болобу? Номер айтасызбы YouTube'га? 0707 04 34 Любой время часың күн-түн. 24 саат. Мынакей туугандар маалымат бере. Сойышкадагы, Барбы, э? Пародага да бүт барына бар. Бүт барына бар экен. Сиздер каалаган бар экен кыскасы. Аткорум кылганга да бар, аткорум даяры да бар. Мына даяры да бар, даяр кылам деп байлайм десеңиздер да бар экен кыскасы. Булардын баары сизге карайбы? Баары карайт экен. Бир сир айлантып көргөзүп коюн туугандар. Козулар экен. Азыр бөлүнүп атат дейт. Эми жакында кочкор коюшат да ошон үчүн бөлүшөт буларды. Мейли ийгилик. Мына ушундай колдон келишинче аракет кылып тартып көргөзүп берип атабыз. Ката кемчиликтер болуп калса кечирим сурайбыз алдын ала. Но козулар кимден экен? Так, билбейт экен дейт. Ушу менен видеону аяктайбыз. Сак саламатта туруңуз.